ruralni turizam je realna šansa i potencijal za razvoj, za koje možda već imate preduslove i mogućnosti. U tom sektoru brojne su mogućnosti samozapošljavanja, posebno za takozvane teže zapošljive kategorije stanovništva. Kako procijeniti svoje potencijale za bavljenje ruralnim turizmom? Šta je potrebno uraditi da seosko domaćinstvo preraste u ponuđača usluga u ruralnom turizmu? Koje standarde treba ispoštovati? Koje vještine i znanja trebate kako biste uspješno vodili mali biznis u ruralnom turizmu? Na kraju kursa imat ćete okvirni biznis plan za pokretanje svog malog biznisa u ruralnom turizmu, povezano sa programima koji se bave podrškom u ovom sektoru, kao i priliku za uvezivanje i udruživanje sa ostalim učesnicima edukacije u apliciranju za sredstva i pokretanje zajedničkog biznisa.